A to leze baš da. Pa to je. Tako će i fungi, a? Evo specijalno za Banja Luku. Ej, gorsa kostotki goti. Ok, got, aha, ok. Kostotki goti, pedališi, odiši. Ok. Lijepe. I Kun je postoji... kik hoe die poort der gas receiver. Aha, Gorsa mom goti. De gas je mij liet, niet marspet. pa. Znači, petrolej gas je lakši i izbija gore. Zato zatvaraju. Super. Da. Da, on ide u visinu. Da, i onda gori, zato ne može da se Sam zapali. als ik veel keer. Si? Niet meer mee erop je. O, Ma se mačak mogu nahradiš. Kad dođe. specijalno za Banja Luku. Ma se ne znam, maša da ne znam. Specijalno za Banja Luku. Evo ga. Evo ga. Die wil ik zien met de non. Da Ik vlog hem, dat ik vlog. Ovo je good. A ovo su momci koji nas reketiraju, ali dobro. Ovo sam daar. Šta da se radi? Dobro je kad je... Wat? Nog aan nog een kotje. A? Nog een kotje. Je, di se no Ovo je koško. kabo fake, de shirimi, nog een Jo, Kjoš Tujiće, Kina Mečun, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska. Te mislim, nog weer, maar dat deed ik als een boy bread ik toch al. Kad je. Ja, Dakle, ovo je za Aleksandru, za Banja Luku. De kost gaat naar de I njene best hele prijatelje. zes hele. Neka da Bog da pomogne. Propavše. Miro Pavšin, Pašandeti. Evo, ovo je klasična uzurpacija, zloupotreba, ali šta da radimo? Bubreg. Je gaat zoel voor een grui. Wat voor die gruise. Kuptoj. Dakle, pozdrav za vas iz Banja Luke. To je to. Ruka ruci, humanitarna organizacija na terenu. Dakle, evo. Onako kako smo i rekli. Biće to dobro.